Kino bakunda kurusha indi yose ni football. Ikipe ikundwa n'abanyarwanda kurusha izindi zose ni Rayon Sport. Ntibije apana aho kubaka ikipe aho Kagege ari kurya 5. Sinzi uri kubyumva. Ntashobora gukura n'ikisi. Hari ikintu abantu bibeshya nk'umukinnyi muri apera arakomera. Umuntu agakomezwa n'izina. Umuntu akomezwa na niveau. Wumvishe ibintu Karekezi atubwiye last time. Nukuvuga ngo unshyira ku rwego runkomeza kuko umukinnyi akomezwa na competition, sibyo? Ni nko kumbwira ngo umwana yiga Green Hills ariko nazigera akora exam. Uzitandukanye umwana wiga muri international schools wenda naba biga mu Rwanda. Ase aho ngaho wanyu mu bice bigiye bitandukanye murimo kumva umurindi wa Rayon cyangwa ntago murimo kumva umurindi wa Rayon. Hani Kigali rero ibintu byose n'uruca abana ano masho yafashwe muri no joro nigiye ino kipe ya Rayon Sport atsindaga ikipe bitari Matara yo muri Tanzania ibitego 3 ku busa. Nyamara mw'abantu nk'ikipe zazihura na Rayon ye kumva ngiye guhura na Rayon nishaka igemero rwaje ivuye ngo ngiyewe munere forfe n'ubundi na hantu bitandukanye na forfe. Rero ino kipe ubu ngubu yamaze gutandukana ahantu itandukanye n'umweru n'umukara. Ubu n'ubururu n'umweru yamaze kwerekana ahantu itandukanye n'umweru n'umukara. Rero ino kipe irimo kugenda ikubita amakipe yose, nabwira ko irimo kugenda irwaza umutima abantu bose. Ese uremeranya na Rugaju Ligani yuko ino kipe igomba kuvamo abakinnyi byibura nk'abane abajya guhatana mu ikipe y'igihugu apana kwizerera ku bakinnyi batsindwa ibitego bigera muri 5. Ndagira ngo APR na Rayon Sport ndajyamo kubona ubone umurindi w'abafana. Ubwo rwose APR yamafataga ikipe yakinnye na APR rwose kayitsinda agatego kamwe nabwo byabanje kugorana, byabanje kuba ingorabahizi. Ino kipe Rayon Sport ifashe ino kipe iyitsinda ibitego bigera muri 3 ibifashijwemo n'abakinnyi bagiye batandukanye Muhoza Daniel, Eritatu Kabanga n'abandi bakinnyi baryanaga rwose. No mukino rero wabaye isaha y'isa 12 aho Rayon Sport ifite abafana bayo bakomeye cyane, harimo Gringo, harimo Wasiri n'abandi bagiye bakomeye. Rero nibwo bwa mbere uyu Ligani yaje kuba yanavugira ikipe ya ubu ngubu ndakubwira ngo urubuga rw'imikino yaba isaha y'isa 3 yaba y'isa 4 ubwo isa 4 ni kuri CKFM, yaba isaha y'isa 3 ubwo ni kuri RBA radio y'abanyarwanda. Urubuga rw'imikino ndakeka roba rushyushye ndetse runaryoshye. Yuba wita umurindi w'abareyo papa. Ubundi irimo gutsinda naga abafana bayo bayitenguha, nago bayitererana, baraza bakayifana rwose bakayerekana ko abo bayishyigikiye. Iyi ni ikipe wavuga ko ari ikipe y'abanyarwanda, ni ikipe muri no minsi ihagaze neza, ni ikipe nakubwira ko umufana wayo mukuru cyangwa se umuvugizi w'abafana ari we rwose Wasiri. Ubu ngubu nakubwira ko 11 ari abazungu. Ubu ngubu 11 na abazungu. Muhoza Daniel ugakubitaho n'abandi bakinnyi beza cyane bakabanga, ugakubitaho Eritatu utabwibagiwe nawe mubi cyane utinda amagarici hariya. Ubu ngubu cyo nakubwira nuko uno mugabo afite icyo arimo kuvuga none ahangaha ngo ni Wasiri. Ubu ngubu afite icyo arimo kuvuga, afite icyo arimo kubwira abanyarwanda muri rusange. Ubu ngubu nyine Rayon Sport ni ikipe irimo kubikora, ni ikipe iryoshye, ni ikipe irimo kubabaza imitima y'abatayifana, ni ikipe y'ubukombe 2026, ni ikipe rwose irimo guca agasuzuguro cyane cyane mu makipe yo hanze nyuma yuko yafashe ikipe ya Gor Mahia yakayitsinda ibitego 2-1 ikayitwara igikombe, igafata andi makipe ikayatsinda, ikaba yaratwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ubu ngo ikaba yiteguye no gutwara Super Cup, igatwara Peace Cup, igatwara nyine ibikombe bigiye bitandukanye bikinirwa no mu gihugu uno mwaka. Cyo nakubwira ushobora kuba ari umwaka wa Rayon. Ni Rayon irimo kuryana, ni Rayon irimo kugaragaza imikino myiza cyane cyane muri kuno kwezi kwa 8, ukwezi kwa 8 kwa 7 Rayon Sport nta mukino n'umwe ari yakina ngibe yabutsindwa, yose ni imbere ndani ubundi kakwahagiza ikagutsinda. Iyi bayita Murera papa. Nimba udafana Murera sinzi ikipe waho ufana. Ni ikipe irimo kubikora, ni ikipe irimo kugenda iba ubukombe. Ibya APR ibyo reka tube tubishize hasi
dushyira ubufana hasi. Icyo ndimo kubona Nyamukandagira mu kibuga nidakosora amakosa ifite irashiduka abafana bayo bigendeye, nidakosora amakosa ifite irashiduka abafana bayo bisubiriye kuri Murera, dore nuko abifite ari abigumuye n'ubundi kuri no kipe ya Murera, ikipe irimo kuba ubukombe muri sozi ya 2026 2027 mu kwezi kwa 8 ukwezi kwa 7 igaragaje match nziza, match y'uburyohe. Ni match rero yakanguye abafana kuba bakongera bagasubira ku stade mu gihe kinini, bajya ku stade bagaseberayo, bakahita bafata umwanzuro ko batazongera gusubirayo.